Dobar dan, dragi naši, i dobrodošli u novi video. Danas igramo jednu novu igru koja se zove Agar.io. To je jedna vrlo zanimljiva igra, jako je zabavna i odlučio sam je zato snimiti. Pa ajmo krenuti igrati je. Ja sam spreman, protivnici, spreman sam. I vi se spremite da vas sve pojedem, jer danas moram doći u top 10 najbolji, a to je cilj uvijek u ovoj igri koja je vrlo čudnog naziva. Jao, hvala protivniče. Dao mi je nekoliko 20, ja mislim, skor. To možete uraditi na tipki W, tako pomažete svojim prijateljima ako ste u istom serveru. To može biti od ključne pomoći, pogotovo ako se borite s nekim slično od vaše veličine i lako vas. I teško vas može pojesti, pa vaš prijatelj vam može jako koristiti. Pa ajmo probati da narastemo do neke solidne veličine da možemo pojesti ovog bita. Jao, pojel ga neko drugi. Šteta. Jao, možemo ovog Edgara. Tako je, pojeli smo ga. Sada nam je skoro oko 60, inače uvijek počinjete sa oko 10, ja mislim, skor. Jako ste mali, ne možete nikoga pojesti i morate jesti ove kružiće, male, dok ovi veliki zeleni služe dok ste manji za skrivanje od protivnika, a dok ste veći, za vas to predstavlja jedna od najvećih opasnosti. Može vas, ako pređete cijel preko toga, puhnete na 100 komada i protivnik će vas lako povjeći. I to bude jako loše po vas. Ajmo. Jao, izbjegli smo napad ovog protivnika koji je taj napad izveo na tipki Space. Mi to sada nećemo raditi jer time ćete sami sebe prepoloviti i bit ćete uduplo manji i bit ćete laka meta za protivnika. Osim ako ste vješti u bježanju. Jao, nećemo moći pojesti jer bježimo. Ovdje ako uđemo u bitku, to je samo vojstvo. Ubićemo sami sebe. Jao, žiro, onoliki pet. Bježimo, tako je. Pobjegli smo. Jao. Ljudi moji, mi smo u opasnosti. Vidite koliki su protivnici. Oni su ogromni. Lako je vas pojeti. Jao, ja mislim 4. Vidite koliki je. Jao, u njega vi ulazite. Kao ništa. Nema, odmah ćete ući u njega. Ajde mjeseče, uđi mene. Ja moramo pogledati njihovu taktiku. Da bi ih pojeli. Bježimo. Bježite ljudi moji. Mjesec bježi. Ajmo. Gorimo za petama. Ajmo. Nećemo, odustat ćemo, nećemo sada. Jao, ko su ovi mali ljudi. Jao,
plavi je zamalo mi pobjegao. No, pobjegao mi je, ali sam ga zamalo pojeo. Jo, hajde buva. Hajde u mene. Pa narasli smo do 240 underscore. United Kingdom. Pizza, dođi vamo. Jao. Blitzkrieg. Koliki, a nije u top 10, koliko ja vidim. Ljudi moji, ovo će biti jako teško. Samo treba pojesti jednog protivnika da vi narastete do jedne solidne veličine. Ali ovdje su neki i velikani, ne možeš ti naći nikog manjeg od sebe. Osim oni najmanji. Ljudi moji, smo li ovog uspjeti? Nećemo. Ajmo probati. Ne predamo se mi tako lako. Ajmo. Skoro će nam sada 300, mislim. Da, 300. Ajmo. Ljudi moji. Ja ne znam. Ja mislim da će trebati oko 1000 da uđemo u top 10. A mi smo jako daleko od toga. Ovoliki je 10. Jao. Morat ćemo oko 800-900 da budemo. Neko je ušao u naš, ja mislim da se zvao Big Mom. Nešto tako. Nisam vidio, ali... Hvala! Ja, ljudi moji! Ja, koliki smo! Ovo se traži, ovo se čekalo. Ja ne znam kako nismo u top 10. Veliki smo dosta. 550. Ja, ovo je bilo kao bingo. Helping team, ja, zašto nisi stao? Pakistan je pobjegao, ja, ljudi moji. Nismo mogli doći zbog Gera do tamo, jer bi nas on sigurno pojeo, jer je on treći na tabeli. A mi nismo ni u top 10. Ajmo! Idemo! Hamasaki ulazi u mene! Da budemo u top 10, da budemo moćni, da možemo i jesti. Ajmo! Ajmo! Idemo! Hamasaki, ajde. Ja, nećeš. Jo, kada bismo pojeli ovo, mi bismo narasli ogromno. Jao, kako nismo ga pojeli. Pobjegao, nema. Neće sad da riskiram, jer me to moglo koštati života. Ili ćemo ipak riskirat ćemo mi. Ja, ljudi moji, ne znam kako nismo u top 10. Ajmo. Ja, samo da se spojimo. A inače ovo puno ćemo čekati jer ovo je jedan proces. Dugo se na ovo čeka. Ljudi moji, samo da preživimo ovdje. Bježimo od ovog On je 10. na tabeli.
Jao. Ne smije nas pojesti, inače smo gotovi. Dobre, spajamo se. Jao, tu smo negdje, kako nismo? Skoro. Suko, ajde. Ajmo. Ljudi moji, ajmo. Samo nas malo dijeli od tog 10. mjesta. Ajde, u mene uđi. Sanik. Tako je ušao Sanik u mene. Kako nismo u top 10, skoro nam je skor 1000. Ajmo. Možemo mi to. Možemo, ajmo. Možemo i moramo. Nikon, ajmo. Melisa, dođi u mene, please. Melisa! Uđi u mene, please. Please. Norvešku, koga ćemo? Koje ne? Melisa. Ne smije on pojesti Melisu. Ne smije. Jao. Ljudi moji, moramo ovdje riskirati jer nećemo ništa dobiti. Ajmo, jao, kako nismo u top 10, jao. Koji je ovaj? Ajmo da pukni. Jao, pukao! Uspjeli smo protivnike. Ja, nismo uspjeli. Da mi dođemo, već smo pomogli drugima. Tisuću nam je bio najveći skor. Ja, ljudi moji. Bar doći do ovih plavi da kada se spojimo, da budemo... Jao. Hamasaki, nema. Ajmo. Jao, gotovo je. To je bilo u današnjoj epizodi, nažalost. Nismo stigli u top 10, ali bili smo jako blizu. I ne zaboravite, ako vam se sviđa ovaj video, lajkajte i ostavite komentar. A ako se još niste pretplatili na ovaj kanal, pretplatite se. Ćao!